میون ٹاپک آز ان پوش تیل یل ون پوش یہ خشر 8th کلاس ان پوش تیل یل ون پوش یہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن دپ یہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن دپ ان پوش تیل یل ون پوش امیک مطلب گو یتس کالس جنگل تیت کالس بنہ اس فصل تہ اگر جنگلن ہن صفائی گئی اس گژھِ رزقٕچ قلت اس گژھِ فصلٕچ قلت واریاہ امیک مطلب گو یتس کالس جنگل تیت کالس بنہ اس خوراک تہ یہ کچھ ونان یہ ونان شیخ العالم یہ کچھ ونان شیخ العالم ویسے میں نے گو سبقس من کی لفظ دت ان مطلب گو خوراک یس اس کھوان پاتل مطلب گو ہموار یعنی کہ مادانی علاقہ زالن گو سہ زیون یس زالان دامرس من زالان یا بخار من زالان یا حمامس من زالان تک ونان زالن ترک مطلب گو تیز بارش یس رات پیوان یا اوتر پیوان تک ونان کشر پہ چک یعنی کہ تیز بارش یوک مطلب گو سیلاب یس تھی اوتر پہ وچان سکل گو سہ زمین یہ صرف سیکھ سیکھ نظر ایوان تو میس ایوان کہ صرف سیکھ تر جائے ونان سکل حضرت شیخ نور الدین نورانی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن یہ دپ ان پوش تیل یل ون پوش آز تھی اہم تہ لگ خیر یوت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سند زمانہ یعنی اللہ پل 600 وری برہ کل ونن مز تہ آسان تو پاتلن مز تہ ونن ہند کل وہریا سبز روزان ون سن بڑ ارزت ات مکان کدل ہاؤس بوٹ تو زمینداری ہند سامان بنانے خاطر لکر پاتھان ربر کل نش حاصل سپدان کاغذ بنانے خاطر کل خام مال مہیا کران اگر کاغذ آس ہے نا انسان آس ہے نا انسانن آس ہے نا ترقی پرومت ون زالن تہ یاب تھاوان ونن ماس تم لکچ بوٹ تو پوش سلبہ آسان یمن دوا بناوان شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ سن یہ دپ یعنی کہ یہ دپ ان پوش تیل یل ون پوش شیخ العالم رحمت اللہ علیہ آز برونٹ 600 وری یہ کت ونمز ان پوش تیل یل ون پوش یعنی کہ فصل بنو تیت کالس یتس کالس جنگل روز پہ تیت کالس یتس کالس جنگل شین پہ تیت کالس یتس کالس جنگل یل رود پہ یل شین پہ تیلی بنہ فصل یل جنگل روزن تیلی پہ شین یل جنگل روزن تیلی پہ رود اگر جنگل مکلے رود تہ پہ نہیں شین تہ پہ نہیں تو فصل تہ کت بنہ تیل بنہ فصل کی اس لیے پز اس جنگلن رچ راوٹ کریں شاپر کل ونن مز تہ آسان تو پاتلن مز تہ دپان یم کل آسان جنگلن مز تہ آسان پاتلن مز تہ آسان یعنی کہ کل آسان جنگلن مز تہ آسان میدانن مز تہ ونن ہند کل واریاہ سبز روزان یہ ونان دپان یم جنگلن مز کل آسان واریاہ سبز روزان تم پتہ یمو کل لاگان باغن مز لاگان کل یا میدانن مز لاگان کل یا آنگن مز روزان لاگان کل روزان سونت پہ ہر تان سبز مگر ہرد پتہ پان ؤسِتھ سبزار گژھان ختم مگر یم جنگلن مز کل آسان تم روزان واریاہ سبز ون سن بڑ عرضت دپان یس ہسا جنگل یہ ہسا سون قومی میراث ات مکان کدلہ ہاؤس بوٹ تو
زمینداری ہند سامان بناون خاطر لکڑ پاتان مکان تیل کھالان یل اس جنگل لکڑ بنان تیل ہیکو اس مکان کھلت ہاؤس بوٹ ہیکو اس تیل بنائت یل اس جنگل لکڑ بن تیل ہیکو اس ہاؤس بوٹ کھلت اس ہیکو زمینداری ہند خاطر سامان تیل بنائت یل جنگل لکڑ بنان یل جنگل انو لانس یل جنگل انو یپٹ یل جنگل انو فرہٹ یل جنگل انو مور تیل ہیکو اس زمینداری ہند سامان بنائت اگر جنگل مۄکلے زمینداری ہند سامان کتہ بنہ اس ربر ربر کل نش حاصل سپدان اس یہ ربر آسان گاڑی ہند ٹٲر آسان سائیکل ٹٲر آسان یا باقی ربر آسان یہ کت پاتان یہ پاتان ربر کل نش مگر امر رٹو ربر کل کت آسان ربر کل آسان جنگلن مز اگر جنگل مۄکلے تو ربر کل گژھن ختم کاغذ بناون خاطر کلین کل کھان مال مہیا کران دپان یمن کاغذن پہ لکھان یمن کاغذن پہ سبق پران یم کت بنان دپان یم تہ کلو پہ حاصل سپدان کل کھان مال مہیا کران پتہ تراوان مشینوں مز تور نیران باقی کو شکلوں مز یہ تمن کاغذن پہ سب تہ لکھان تمن کاغذن پہ سبق تہ لکھان تمنے کاغذ پہ امتحان تہ دِوان اگر کاغذ آسہِ نا انسانن آسہِ نا ترقی ترومت اگر کاغذ آسان نہ کی تیل آسہِ نہ انسان ایسا ترقی کرمت کہ انسان آسہِ نہ یتھ کمال ووتمت کہ یتھ جائے انسان ونکیٚنس چھُ ون زاون تہ یاد تھاوان دپان یم ہسا جنگل یم اسہِ زاون تہ یاد تھاوان أسۍ چھِ ونٛدس منٛز تیٚلہِ حمامس منٛز وٕشناوان ییٚلہِ جنگل زیُن آنان تیٚلہِ زالان دامنس منٛز نار ییٚلہِ اسہِ جنگل زیُن بنان ونن مز تم لۄکچہِ بوٗٹہِ تہٕ پوش سلبہٕ آسان یمن دوا یوان بناونہٕ دپان جنگلن مز تم لۄکچہِ لۄکچہِ جڑی بوٗٹی یمن أسۍ دوا تہِ بناوان امیُک مطلب گوٚو جنگلہٕ مز اسہِ سورُے کینٛہہ نیران جنگلہٕ مز سورُے کینٛہہ نیران اسہِ جنگلہٕ مز نیران آکسیجن تہِ اسہِ جنگلہٕ مز نیران زیُن تہِ اسہِ جنگلہٕ مز نیران تریش تہِ اسہِ جنگلہٕ منٛزے فصل تہِ نیران اسہِ جنگلہٕ منٛزے دوا تہِ نیران تیٚلہِ کیٛاہ پزِ اسہِ کرُن اسہِ پزِ تیٚلہِ جنگلن رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ شیخ العالمن توے ووٚنمُت ان پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوشہِ ییٖتِس کالس بنیو فصل ییٖتِس کالس جنگل چھُ